Ibizo lesibongo? Ibizo nguTinashe Kambarami. Alingasitshela ukuthi lisebenze njani izolo njalo namhla kwenzakalani? Uhlelo lwethu lwama-nominations luhambe kuhle izolo. Abantu banominate ama-representatives, abantu abazafuna bebamele ekhansilini, eparliament, la ku-president, lama-senators, lama-PR. So-ke senze kuhle nje ade kulokuthula ama-processes ethu. Sawayenza kuhle, abantu bakhetha abantu ade bebabona ukuthi bazabamela, abantu ade bebabona ukuthi bafanele ukuthi bebamele eBulawayo no. Udlalela lube njani endaweni yakho? Hayi, awuzange kwaba nodlalela, senze nje uhlelo lwethu ngokuthula, abantu ade besenza nje i-process yana ngokuthandana, ukuthi le i-process nje ukuthi abantu bekhethe umuntu abambona ukuthi engabamela kuma-positions achiyeneyo. Awuzange kwaba nodlalela njengoba likwazi ukuthi i-process yethu ayisese ngeyama-primary elections, ngeyama-nominations, and then kube lama-consensus, ukukhulumisana ukuthi abantu bebonisana ukuthi no, kusifanele lokhu ngcono ukuthi sibe lo leader lo omunje, umuntu ozasikhokhela, ngoba kusifanele kuba ngcono ngendaba zokuthi lo engaba le-advantage enje. So bekulokuthula nje, awuzange kwaba lodlakela. Lingantshela ukuthi yikuyini okwenzakala namuhla lelikhanyele ukuthi kuzayenzakala kusukela namhlanje ebandleni? Namhlanje abantu baqedisa ukusubmit ama-CV